saa cia Vilingi wa Mauvoo. Niwone saa cia Vilingi wa Mauvoo siungamite saa 3:30 kamundili masaa mabili kayumiloni wasu amasaa mailu makumanyiria kila chakitika kwisela Vilingi ni wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatano ya mukambani na wikwatukana watinda nesa muthenyani wa umundi wa kwambililia wa matuku 18 mwai wa kenda mwaka wa 2023. Karibu va Vilingi ni umanyirie mavola makitika ukamba Kenya hitu na nthi yonde kwa oyitu ambe kuona amwe kati wa alatumanengete witu. Alatukumbanisye ni vamwe na ngusanisi okukusiwa mbungeni ya Kitui Spika Kinengo alia kutamba utongo imwe wa ala aingi. Paul Ndenge Makenzi na ezililwangi miongoli na nyanya kuendea kwekala nthini nginya matuku 12 mwaitwathi. Mumanyi wa Cynthia wa usiku makibwezi kwenda utethio alike kimanyisioni kinene cha Karatina. Na ene na volisi kusima atuyi na athosya manzo vimbatane tala andikima Mauvoo mayumewa. Vilingi wa Mauvoo. Tunenania kwesela ile itatukenda imwe 5 namba ya otumani mukuviva tende vi uyambia na deto Mutongo TV nengelele mawoni yulu wa Mauvoo langu ithandi usomea seingiva munonda tika miongo 4 obo mwana nthini wa mitandao itu ya mikumo kanile tweku tuma mautumani makulo kwa lila Mauvoo kwanzia ya meko etawa Teresia Mwende na kwani ERASTUS kithuku wa NZOMO. Tuyambiane kana nduthi nisia kusi wa mbungeni ya kaunti ya Kitui itina wa Speaker Kevin Kinengo kulea utambu wa utongo umweu wangaliko ya ala aingi aiweta kana ndena divoti yulu wa utongo usu chumwa kivitu cha macha Wiper nikana mutanga si MC ya wa Chuso Munyoke Katonyi tawe mutongo wa ala aingi na MC ya wa Kitui Township Daniel Ngoima tamukoni wa mutalisa ngalekoni ya ala aingi kendo kila kileani dwe na cho ni atongo alama na akwati myanya esu Alson Maluki ula ukudhingilela ni weondongo ya ala aingi mbungeni esu na munyanya Boniface Katola aiweta no wemukoni wa mutalisa unawiyovo sikalo sia mbunge ni siendea itina wa Speaker Kinengo kumya mwamulo utongo usu mweu umalwe kuma mbungeni esu mwandikitwa Mauvoo Lina Musangi na Levotino kuma mbungeni ya Kitui. Sikalo sia bunge ya kaunti ya Kitui kwesu ni sievo iloni nduthi itina wa utongo imwe wa kiama kia Wiper ulo tongo isu ni MCA wa Chuso Munyoke Mwinzi na ulani wa mutongo iwala inge bunge ni iye famwana Daniel Ngoima mukoni wa musalisa kukililo ivila sioni Speaker wa bunge ya kaunti iye Kevin Kinengo kwa kila waweta kana Speaker ya sendena livoti kuona ni mawali kukiamani kia Wiper Tuikaunda Assembly Majority Linda ulamu sakue ni anduma ambunge machama cha Wiper na communication yekwa kuma chamani cha Wiper na through our whip yekwa to the Speaker lakini muthenya wa suoni ndona kindu cha usanyia nondu Speaker ndaile kwithia akulikila maundu machama but ila twamukie choko na twalika mbunge nondu sio twina special sitting na nekala position inile yakwa Speaker ni wa order security over 10 mauka kumia position ine yakwa ila na ile kwikala ta majority linda nanya nekulio kwanda ya Speaker ni moderator wa mbunge na ndaile kwithia akulikila maundu machama nondu ni ex official na TMCA as per standing order number 15 section 8 and 9 election ya mina kwa communication ikawa to the Speaker na ya mina kwa to the Speaker baki nukiri akitiele moni na nandiki Mauvoo wa miako ya bunge ya Kitui ya tongo yesu matongo yesu ni Munyoke Mwinzi ni maweta kana nyundu wake vuthia Speaker kulia kuatia mawende kithuma kiama na kuona ni kuweke angaliko imwe ona kwithwa kiama kia Wiper kiama nengi livoti itina wa kuika mawali uko taundu kuelesia be na option bingi chama can crack the whip kwa members ile sikwithia zitelo yo jamani na pia be na option sion there cha kuthikotini na kulazimithia by all means nondu nyene mbunge na ile kwithia nile kibila ni kia majority linda nondu yes. Ni duly elected na kiama kia Wiper kikathibitisha that kana ninye majority linda kuba majority linda onge waile kwithia akuimbozi wa through security akuikwa kula kwiandu na vinya utongo ndo lazima thasio weka kila ndo makwenda whip ni mwa to communicate kwa Speaker nitwekie Q kwisela kwa clerk na Speaker ni wisenesa the new leadership nondo ni wakopiwe ni Wiper party
wakana ni mwandu ala twaseto na twekie chuchu after twina photo of non-confidence ya leadership ile na hivyo na kiama gya twegethia na twathi election na itu twasakwando ala mana confirm wakana ni mama ile kwitha katika ibile ino nake Daniel Ngoima MCA wa Kitui Township na ule ingeni we mukoni wa musalisa bungeni ni waweta kana chama cha Wiper nikianengania ilivoti kwikilaka na speaker wa mbunge itina wa kwika mawaliuku vala waweta kana speaker yu niwo kwenda kuweta mwane ko bungeni ya Kitui vala waweta mayesa kulela inde mesukumana nake muvaka kiama kia Wiper kinengwenda ya na menya yo mayosa kwa kilangu weta communication ya kwa nondo wipuniwa kuna kendoke kwa niwa communicate na speaker under standing order number 15 section 8 nini kite siendusi on the processes on the ila sialete na kwa jagoni na msafu na ku-effect decision ya chama kwa siendusi on the paiba ando speaker wele de gwebida ya siande sikana this leadership the new leadership kuma kwa Wiper kana katika records na mwalama na atuye makwatelele meanya isu matongo isu ni Harrison Maluke ni maweta kana niwa matongo iwala inge bungeni ya Kitui yoweta kana vaina livoti kuonania kana nune kisunza utongo ini wa chama cha Wiper pala kwenda kiama kiki ati mitalatala ila ya ilite na ukenda eveta kuma meanya nisu as per now no inye majority leader wa county assembly ya Kitui na ethia ngauma mweo no atiiwe ulawe katika constitution yetu ya chama na katika standing orders situ ila tutume abana katika county assembly ya Kitui ekanga yathime andu tumaendete muno ma Kitui na tumwatha kana ni tukwendea kumuthukuma na ni tuyumite kumuthukuma ni kwisa kwithia ni mwatu sakuye na KMCA wa Tharaka Muthengi Ndangara ni waweta kana utongo imwe wa kiama kieni wa andu meyosete ndi tikuma kwa chama cha Wiper wala waweta kana valolo na nyaika mitandao nitota na umiti chamani ki cha Wiper. Leo wamekipata wakati ule mwingine walijaribu kuleta kuangusha speaker, wakaleta signatures zao zilikuwa fake, watu 15 wakaanguka. Sasa wakasema badala ya county assembly ya Kitui itulie na imakinika kufanya kazi, wanaleta tena vitimbi za kutoa leadership. Kama unataka kutoa leadership kuna utaratibu ambao unatumika, communication inafanywa na speaker pale, lakini leo wameleta vituko na vitimbi pale. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Ni muvyali na tuwe katika na vitimbi isu ni kwesa uvika muthia na indi utongoi wa mbunge ya kaunti ya Kitui tuimanya ni wewe banondo kwa oyu kilangale kwa yasia nithi kana ninye mutongoi wala aingi na angale kwa ingi ninye mutongoi wala aingi Mutavania mwanganganya Paul Ndenge Mackenzie na esililwa ange miongo ili na nyanya maende ya kuikala kadithu nginyama tuku 12 mwaini wa 10 ila livoti kana ila koti wa shanzu ukaumia utio wa kanane makuongelwa mithenya ingi yana na miongo nyanya kolokoloni otondo ngale kwa yosikatani ya kulia koti wona uyovo wakili wa esililwa Wycliffe Makasembo ni wenda kunengwa kilungu cha siumwa ili ni kana akwati uiti itina wa kuvithuke wa kuumewa na kubenwa simu yake obamwe na kuviti application isu ya mithenya yana imuna miongo 8 kuma kwingale kwa ya usikatani. Angelina Mose nilivota witu kuma Mombasa. Etina Mutavanya Paul Mackenzie na esililo angi kusiwa kwa kilungu cha mithenya miongo 45 yunga liko sikatani ni ya kulia koti uwende kumasi ya esililo kwa kilungu kingi cha mithenya yana yimo na miongo nyanya. This honorable court gave us the granted as 47 days extension and they may not be complete in the next 180 days. Reasons which have been disclosed in an application that we have filed this morning seeking an extension for the said 180 days. Onawievo wakili wa esililo Wycliffe Makasembo ni wako ule kunengwa kilungu cha sumwa ili ni kana kuviti application yangalikeo sikatani na kumanda uiti itino wake kuvithiki wakwe mudhenyani wa iyo. Now, Your Honor, I've just been served an application by my honored friend, Mr. Jami. I've not gone through it.
I need time to peruse it, understand it, then discuss it with my clients. I've already informed my clients about my predicament, about what happened yesterday. Kavindani ka uvisa wa kivungo chanza ni wakulia nengwa kilungu cha medhenye miongo itatu ni kanavi kie kumina kumakulia maukulio esililo ani kanane nganilivoti mbe wa koti u walala lamika kana aingima esililo ani medhi ito mailea kusungia maukulio alama kumakulia. Your Honor, the response from the respondent is slow, and most of them are uncooperative, by either providing very scanty information about themselves or declining to be interviewed until they are directed by their counsel. Na huyo voti na wakuthukisha ngaliko isi ile mosilio makwani kotini uwa shansu Yusuf Abdalla Shikanda ni wanengana kilungu cha medhenye miongo itatu kuingaliko isi itatu vikie kuivanga na kusiokethe ingi kotini uma tuku 10 mwaini wa 10 yela kwani yeye kethukiswa ingi. Ona uwe vangaliko skatani ni anengwa kilungu cha medhenya itano kuvikia madhangu mbeange na alame ukone ukulio uwo mbe wa koti u. Upande wa serikali pia wamepewa siku 5 ili kuwasilisha stakabadhi za ziada ambazo zinahusu maombi yao. Na upande wa afisa wa kifungo cha nje kutokana na kuahirishwa kwa hili shauri watapata nafasi ya kuendelea na mahojiano na kutayarisha ripoti zao. Ona uwe vangaliko isi ili nisiandeka kuvitia livoti ile na vikiswembe wa koti u ni nzama ya Kenya Human Rights Commission ni kanama asokethe kotini uma kavikia kumenena nisia. Bwana Mangale umepewa nafasi ya kuweza kujibu haya maombi, na pia upande wa serikali watapewa nafasi iwapo kutakuwa na chochote ambacho wangependa kuongezea kwa maombi yao. Hii ripoti ya Tume ya Haki za Binadamu pande zote watapewa nakala ili waweze kuihoji. Ikwani yeye kethukiswa ingi matuku 12 mwaini wa 10 vala koti ukavikia 10 utuwa kana esililo a nema kuvikia kusiwa kwa kilungu cha medhenyengi yanayimwa na miongo nyanya otaundu ngaliko ya usikata ni ye ina akulia ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Wae utanu monene ilasi ndia wausi kioko wa kwati grade ya B- mutiani ni wa mwaka modelu wa KCSE na kutongosia skuluni wa sekondari wa ulelinzi ulawi Kibwezi kauntini ya Makueni. Indi yundoto yake ya kutuika mwalimu wa sekondari ye muisioni wa kuema kuyania kumana na asimake kuidhama tena utonyi wa kumusomedia siumwa ili itina wa imenisyosia kisomo cha yulu kuvingwa kwa amanyiwa mwaka wambe mumanyiwa u ula umete utini kana utwini wa utini wodini ya Masongaleni na yesa kweyunga na kimanisyo kila uetetwe cha Karatina University undu ula umwetete thina ayenda andu mango ya ula kumotethesya kuyanisia ndoto yake. Kennedy Molinge ni wavika musini kwa mumanyiwa u na atumanisya ilivoti. Ni visoloto baukisia musie kwa mamaneiwa u sindia wose kioko ulawi utuine wa utini wodini ya Masongaleni Kibwezi ni kauntini ya Makueni. Mamaneiwa lona atongwete mutianini wa KCSE mwakani muvitu skuluni wa secondary wolelenzi ulawi sub-kauntini ya Kibwezi ena grade ya B-. Vaende kukela kuvanga na kukuangwe na nyanya wake mbe wauke kwa nyamaondoni yangeta kuthikumandha kiucha kutumia vamusie. Kicho ndeke kekasiumu ile tina wake kutea kuionga na kimansio cha kisomo cha yulu cha Karatina University kuyanesia ndoto yake kutoka mwalimu wa secondary. Kumana na asima yake kuidhama tena utomi wa kumumbanya na kumuvia fees kuvuto kwa idha wake uyani mwaka umumu vitu valau umasiotevyo kiki tina kinini cha kiko kitekam. Na little report matukuana, that's 2 weeks back na kukompikio nomu ndi aiso report skulu ni amusi. Kuma noma form 4 twithite twingangana ni nasima kwa mengangana undu matona mandwa skulu to ithite yibina nundu for the last 1 year dad ndethite uyani akene waetia mathina na ambo kuanga mauyani
Kwiana na Elizabeth Kiokolati wenya wakiwa kwa musiani kanona kusomethia mwana wa kisomo cha secondary kunethete kwina umo kumana na ukwati wote wa kwiana vaitolesya mumathi wa mavinda maingi tona kwatasya basari kuma kwa andu mangoso ulau na mavinda angi kuma kula kwe serikali itambele na mutia na mathia mambe wa silingi limiongo skulu ni ulo na asomea wa secondary mali na secondary na nona kalayo mukwe kadinga nenda na akamwita ngiulika kilasini kama tukamantho mbeso in spite of itheo yani kawela kakitika sio ndithi nena mwalimu ailika kilasini soma makutukwala na andikia mwalimu maveta ndisio kwengi skulu ndithi ndimwelesya thina ula wivo aimbitikilio ingi okila na kwata ndi mutwai bikiabu twina uteithio nomwe utono i skulu nundu wa maumo ala twina mambesa ithendewe yani imbesa ni siaite sia kusomethia ala me skulu oyu musio bengwa kindu gitonotewa na kimwe twina kindu na kimwe tutonota tukaisikana na utumu twa skulu pai kindu na kimwe twina thina mwingi uito munene uchela kwa nyinya wake ula ithito imusia ise kila muthina na kemeto kwimakia na kukosa mwikio wa ndoto yake kwianea andu mangosi ulo na serikali kula kulikela katika uvosia talo ya ndoto imbe wa isite wene kiucha ukanga wa kwayo wa ila na tinda bane na ketha tuwathi na mwingi muno atinda abaye ite na stress ndogo ayete analysis nundu wa siane sia report ye na wenda isa kuti skulu ko ni wathi na mwingi muno uto kulia alam mena uwezo matona tutethesia tumutungia muvea tukakwata mundu tona kumsponsor mtu wa moyo muno mekula sio loto no ndethesia anyway luisha ngwate koko ni join school as fast as possible no alangi ni mindie the main reason ni kitabiti ku this school I have a dream nendo dinisome na biti nifanikiwe my family and the community in general. Ndilivotia Mutongo TV kuma utene Masongaleni Kibozi kauntini ya Makueni nyoneta wa Ken Mulinge uyo kwaje uyitonekana mumanyewa oso no kutetheka tuyuma kauntini isu ya Makueni tothi kauntini ya Masako enende memwamba na polisi na makivo kuma tala kauntini ya Masako ne mambesya Musako muvyo kukitana na utuyi na uthosya wanzovi mbatane muthemba wa chang'a na kangara isione sia katine na ngomeni ndeni wa iseso ya umundi ni kwa kusi wa nduthi itina mathosya manzovi ino kuvua andiki Mauvoo evo mwandiki witu wa Mauvoo kuma matungulo na kangundo boni mutesya mailiana na itambia yela enende meivangite kumina nzovi eno kufikia oyu litembe wa maana elisi ya chang'a na ingi ngiliuma na maana elisi ya kangara nisie twandhi na aui na dhosi ya kauta kwiki wambeni ni maofisa mafondisi mboni ni mwesa kutumba nesia elivote Soilani ndema yosi na thina mamu maingi kwithiwa wika na twima nzovi nompatane maende na kwikia kithitoka na mama esa itekela kungamia nzovi kisio nicho na kwenda kukitaka na kulua nduthi itino wa kuetatamia na ingi wa wea wa ula matetha sekela muthenya ni mauma kwa wingi na moka ta kwatiania isesoni yu pala enende mathi musiko lomwe kuma musiko thiolonge na chang'a litambewa mana eli isi akwatikana na kangara mbewa lita ngili umwe na maana 5 umonde ni sieto neso iseso ni chief wa tala no natongelele ngi chuma kenge kithelu na ndiasia na ndunya warning muno kwa ikalima tala ndiasia tau paye binda ona thimwe tisa kunenga ona mwana uti wanzo wimbatane wendewe kisiondi cha tala iseso ni ya uwi kana na kela maende na utwaisia uwi wanzo vindu batane maivikia no mesia mwandiki umwe Mauvoo MC wa tala njaktonda kayumania kikoki na kuoteta mitue temesio kati wa mwikala maende na kuyana nenda kuumania kiko kila cha chethe kwa chani kwa munthi
la mwandiki wovo Mike Nunda wa Kamba Radio TV o mewa ni ati na nditungia andiki movo muvea munene pyu nundu nimo mambi zikayesu ya kukita ukiusu muthuku wa makabo na wendi wo ni kuendea society itu mauseo andi me maende na kwi kou na ndia cia Mike Nunda tumuboya ngai kwa tobocio wi mituki ene ndi mava maitisakana muika maithitwe maimatethia tinomi na masomo kila meka ni kutonyelela unywini na uthusi wa muna utui wa nzovi mbatane ya chang'a na kangara nitunoetwe nuki ciana citu itutetha cha misini ona ala twasomethiche mami na form 4 maitutetha cha misini matabiwe nuki na maitethia onoka komana na mwana wona ta mundu mukuu na ithie ni tuleilioki na twauma ta society kana taka twacia community kana ithie ni twaleoki katine ibeti ni kwithia ni ithie tumea muno ni kwithia ila mwana wathuka nenga weinya ithie tukolilo nengo ciana tusomethetie na mathina maingi na twacia ithie twaleoki katine na ndikwata serikali mubukoko muno na ndiacia oundu deputy president Rigathi Gachagua wende na kukita central ayacia uki ubetangwa na kwa batala ni kinela mukinela ni usu ina ekalima kisioki muno kicha katine na ndiacia na gola wese no utesa isioni ile ngisi ya sengani chaume na sokoni watala ambie kuyombania kuondoka nundu saili tha Yesu atikauwa ambu atui makoka no munthi balatesila ona mwene ala makisoba kana matesa nimo mana kuke ama iwatakana itambiri mambi sia mayusi ukanetina na maendenda kuikiria kana ni makuna mungu vyonzo vyeno ikule maofisa mausasima makwatembo kukitana na nzovi ni kisioni cho na ingene ende na makwiyumilia kukitana na nzovi vatekwe vathula yu utuko na muthena eni saa niliguo tukwitha teifamia mundula wonthe ukwitha akiua ukiwa chang'a ni kwitana witano kwa mundu wonthe ula membi witha atielitwe gisioni uteumana uthuku wa chang'a atukwate kuoko ni kana twithe titona umina chang'a keiminwa ni polisi nundu makoka muthenya umwe na maithi lakini ithie ene mangomeni na katine ni twaicie kisioni kiu tuyenda chang'a na tuyenda kang'alicha na nithie tukukita kindu kiu kubikia kiende kikathele thini wa kisioni kitu ona ni twaitie twina strategy kwa ni tuonete atongo ima makanisa ndembo cio ni kana withie kwitikilana bau ethani cia amani cia mathiko mabetangwe ethani malolondoni ibetila cia mume meusi kana na nzia ya kwananga chang'a ni tunenete na machiamani ni kana mabetangwe thini wa society withie mathitikila thini wa kisioni kitu ndekula twesila mama nyithie twina thina na mundu lakini ithie twaleoke katine ni kwithia ciana citu ithelelete ku ono mundi nditia mutungi nza kwa kuinguku cia kuwa cionthe ciendete kunyuoki ona liu mundani tunaindie twethio mbemba ikabulitwe na ikakuwa lakini pamwe no uonde ithie twamabothia ni ciana citu tuciendete katine kana ngomeni mama ndema wiange matethie na ningi ona mundu akakukulio shauri utona kutethia wia mwoni undu utona kwika undungi akawia wa chang'a ithie twalea kumo munthi kuthi nambe itwalea kaundini ya Masako matungulu nyene toboni mutesia naindi ni muvya muno mundu iboni na ni pole sana kwa andiki asu Mauvoo boni mutesia Mike Ndunda ovamwe na Richard Munyao kwa kila kimukitike yo mundi na indi Mauvoo ala kana Mauvoo memeta kana andwele ni meke wembeni kumana na ngusa ne kana kumana na kubithukia andiki asu Mauvoo na unini makwithi wa maivi jokotini twikwatikana uwono umanyekana na alama twaise kiko kiu mayose wa matambia alama ilite makimio na indi maundu ma usesei ngaleko cia matungulu na kangundo ni maende na kuthuka muno na twikwatikana bevya ila yailete kusisia maundu ma usesei muno matungulu na kangundo ni kwika undu ubailite kauntini ya Masako. Minister wa mawithiro kwa kauntini ya Makueni Dr. Sonia Nzilani ni womya witano kwi aimi kwambisia kwi yumba ni mbua nene ya El Nino kwitene kaminane kau Sonia ni wakulia enende kuvanda miti kwa wingi tanziemwe ya kwa ile mawithiro loko na kuanisia muvango wa President William Ruto wa kuvanda miti bilioni 15 tuivikia mwakani wa ngili ile kana ngili
232 na ili Caleb Chalo Mutunga na ilivota. Nikavindane kana wala musimu wa mbwe wambeisyo kuna oti na kuma na livoti kuma muvya wo kunekeli wanzeve nikana isyo mbinge va Kenya yevo elembeta yo kambane si kwati wo kusiambua nene ya El Nino ndongo isege vya konyonesi humility kuthuthia NNZ yolwa kuyomba ni siambua eno Dr. Sonia Nzilane ne minister wa mwezi lukova kaunti ya Makueni na vala wenda NNZ kutumia mbua eno kuvanda leu kwa wingi na mete kundu uosovya mwezi luko. Pia tupanda miti kwa wingi sababu hii itakuwa ni fursa mzuri ya kuenrich our forest cover na kuincrease. Minister uwa kinene musieni wao wote kavindane kaloto ngo SSS yako kuniambia kuthesya kwa mwezi luko ni waweta mawalanyo ala serikali wa kaunti yekete kwa oyu kondo wa kuthuya NNZ julu ambanga ile itona umanwa na mbua nene. Conservation lazima iendanishe na miti kwa hii mto sababu ni kama mto huwa kana flood sana saa ile kumenyesha na in preparedness of El Nino. Unajua El Nino inakuja kuanzia mwezi wa Oktoba na kama county we are fully prepared. Tuko na strategy na plan, tuna sensitize watu, we have been telling people how to prepare. Ya kwanza ikiwa ni wenye wako lowlands wa prepare sababu wamezoea kupanda hivi ni kama wapandi wakuwe na mbegu tayari sababu ndio tuna mvua inakuja mzuri na wenye wako kwa milima ofu yetu kwa ni hiyo mambo ya landslide na flooding wakuwe wenye wanakaa karibu na mito tafadhali muanze kusonga tafuta panda juu sababu hii mvua ya El Nino si ile mvua umezoea hatuwezi taka kuona watu wetu wamebebwa through our administration we have been visiting watu wote wenye wako karibu na mito tukiwaeleza. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Makueni. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni waelesi ya mbunge ya Senate kana ni wiki ite mivango yonthe utonyini wake kuete ulungalu vya salani na uthukumini wa sekta ya kiwu kauntini ya Masako wa Vinya avikite mbea wanzama ye mwanya ya Senate ya utheu na vya sala wa kiwu ni waweta kati wa mivango ni nzama ye mwanya ila unolotile na inambesi ya chuma kivitu ya kuthoima withianu na utheu sekitani ya kiwu kauntini ya Masako ungua ula waimonini wa governor kauntini ya Masako serikali ni mbetu engineer Francis Malete Benjamin Mwaka niwe watu manisha vote. Wa Vinyandeti Governor wa Masako Mwandu wa Vinyandeti enda mbunge ya Senate munenge ngina muthiano wa mwayu ukite no kana kukaingi Senate na livoti na utheu ulo mivangilio ya kwailia vya sala na uungami wake wo county yake. I should have the report from the task force by the end of October. From there now we able now to start implementation and we must have an implementation plan. Avikite mbe wanza mbunge ya Senate ya Mount Motheu no naicho wake wo ya CPIC Mwandu wa Vinyandeti no watangaza na kuona nyambe wa maseneta zamani timo ye mwana himbielo nombanisye na olota ya kukunikila maundu make wa kaunti ya Masako unguola wa yemuninu wa governor serikali nembetu ya kaunti engineer Francis Malete. We expecting a bit more from your experience as an engineer to give us a bit more detailed. It sounded a bit more general. What are these challenges, knowing that water is a very key commodity in our region, Ukambani? Given that you are there in the previous government as a deputy governor of Machakos, kindly give us clear background of this water services, of why they've been having these challenges and for so long, and what are you planning to do now that you did not do in the previous government? We have also looked at whether they are following the legal and regulatory provisions by WASREP, because if they are not compliant, again they cannot be able to operate efficiently. Before we conclude what we have, the data we have taken and the report that we want to do, we must go through public participation, and that is what is remaining. And that is why I've made a commitment to the governor as the chairman of the task force that by end of October, I will have completed the public participation, done a report recommending exactly what should be done to restructure these companies. Dhino walivoti ya governor wa Vinyandeti kwa Senate no weta kana no tatete undu utona kuikithia kampuni cio nthesio na icho wake wo ndisiathenge ya ungua moko make
ate ono ngina mbunge ya seneti thitane kaunti kwa kwikithia kampuni nene cia kiu tana athi nisialicha maudhukumi maingi ma kampuni hii kulika mokoni ma kaunti. Mauvoo, as they were provided with casuals and all that, and the maintenance and operation costs were incurred by Athi Water Works Development Agency. So I'm just wondering who owns the boreholes? So the boreholes belong to Athi Water. What we've done from the time Our Excellence came to our office, we wrote a letter ourselves to Athi Water requesting them to hand over the boreholes to the county government to hand over to us. At the moment, we are the one operating and maintaining them and serving the customers with water. About ownership of the assets. That is work in progress, but we really need you also to help us with Tana Athi. Yeah? Because we have already written a memorandum, an MOU for handing over of the assets. On that we have done, we're just waiting for them to agree, sign and hand over to us. The memorandum is already there. I plead and request you, when you meet with the Ministry of Water and Tanathi, kindly assist Machakos to own what it owns legally and everything to be transferred to Machakos so that the governor can stamp authority and know how to work with the water services. And this committee can also assist when we're having a meeting with Tanathi, maybe just to see what needs to be given back to you. Because, you know, water is a service which is devolved. So it is really falls within the county parameter. Because you are a company of the Machakos County government. So these other people owning them, you know, they can surrender them to you. On huyovo governor wa Vilingi weta thina munene wa kampuni cionthe cia kiwu Masako ni thina wa kiwu cha kwiana pala kaunti yake kuvikia oyo weta inzite vakuvi silanga nini 15 na ndovo isia kiwu miongo 37 ondumwe na kuvukwa silanga inge kaunti neno. The commodity is the biggest problem in Ukambani, and that is water. Vilingi wa Mauvoo kumava sio lovi nito Benjamin Wakam. Livoti ya Beni tumanthini wa thiumo omukuvi na ngosi okete na Mauvoo mbeange kwa oyu. Kwa oyu nienda kwa mbosoma mautomani atatu oka kwisila Facebook, YouTube na kwisila ili tatu kenda mwitano tuambia na ili tatu kenda mwitano kila bandu tumani umwe matinde ya o neketi kuma katine anene yalange wa ya ko ya katine tala kaunti ya Masako ya Nzovi mbatane bala andiki Mauvoo meliwe mayomewa twathi YouTube pe mundu kitwa John Mailo asepole sana kwa andiki maituma Mauvoo nondo wa kuomewa katine tala wish them quick recovery naende mawala meombikianika na mundu Mike ndunda aende nesa Mike ndunda niwe umite muno aende no kwata witi inde kwa oyu aende nesa utumani umwengale kwa Facebook ni wa mundu okwasia mwana osu atelu asome anise ndoto yake na indi nalifoti ya kumakuya ngaleko sia utini masongaleni kibwezi ula mwitu akwatie B- na ndesa kuthi university nondo asimake maina mbesa kwa oyu uthi umuone na tuisemba matukani. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Apostle Peter MK wa Voice of the Cross Africa Ministry Machakos Showground anakutangazia mkutano mkubwa wa uponyaji na miujiza utakaofanyika tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu. Wageni waalikwa watakuwa Evangelist Susan Shuref kutoka Amerika, waimbaji Ruth Queen kutoka Nairobi pamoja na band kubwa ya Voice of the Cross. Leteni wote wenye matatizo mbalimbali, wenye kuonewa na shetani watafunguliwa siku hiyo na mtumishi wa Mungu Apostle Peter MK. Unaweza kupiga namba hii kwa mawasiliano zaidi
0705946849. Nyote mmekaribishwa. Karibu niende na kumanyithia muyumbe wa yata Robert Basil ni wakanya serikali ya Kenya kwanza kana valayu yetwayite ene nthini vandu vathuku vyu na no andu anini methi wa matonya kwiyikalia kumana na ngalama yiyulu ya mikalile. Basil ni waweta ati vakuvi ma President William Ruto ukamba kana ni maile umutavia Ruto uwo vate kumuvithania yulu wa maumu ala ene nthi aingi maende kwisila kwa oyu. Ingingo na nene kila kiende Kenya. Umuthi ni mwona kalama ya sindu valetwa iwe. Na tuya zakayo athendi. Nundu bipartisan talks uthesia thoa wa sindu. Isu ni agenda number 1. Na tuisenga muno uneni wende mayongela thoa wa sindu wa mauta. Kuni kuwazina udame ubudia bipartisan talks. Na ibotu wazia manenge ndai ya undu Kenyans. Undu umundi siendo nisiambatiye. Na mundu la mubine muno ni mundu loda na Kenya. Jezeka na judiciary karo. Jezeka na na mwamwita bottom up. Mwamaanisha mubine mundu la winde pio. Nige na musapoti la winde. Jeze bottom up ya maanisha hata. Lakini jaribu muta ya serikali itu umeanuma Kenya na vine nundu palaba endetwe where ni survival for the fittest. Ulote kindu ilu be eliminated by the equation. Kuhuta fadhali muzumbe witu edhe na tei wa mundu na ene wa mundi andu na vine maisha ni maemie undu palaba endetwe tiwa seo. Kune ni wako wiyazasi umundi biyo mwena onena siasa na ita ni mwana siasa ni inodhasio wa uweta ula uo ndeuki ya mundu. Mundu life is very unbearable for the most or the least supported or the people at the bottom of the economics. Tuyo kaunti ya Masako kana ene nthi kuma isioni ile ivakanitie kaunti ya Masako na ya Kiambu sia Cheleni na Oldonyo Sabuku kuya matungulu measeve na vata munene wa kunenge uito maundu mawiti isioni sionthe sia kaunti ya Masako na wiananu mendekethia sivitali munini wa Cheleni na ula Oldonyo Sabuku siongelwe uthukumi kwithiwa sikwatitwe ni utalo munene wa enende mayasia kutambuka kuthima sivitali angi vetha na umu ingi ni maweta nyumba sia mwaitu kutethekea nisio imwe itailete ithiwa na mathina na kila methitwe maikusi ya matuku asu ni unyamao na kutumia ngala manene na masaa maingi kuthikula matonya utethekea. Pithio na wandana kukosa family ukethio na kuye waiwa yitwa na wandie chemist ukawenda wana maikuandikia yue mundu dakwa njai na ngitha uthukuma iwa lwai ko ne mwa nditetheka sibo sia marani sibo na no thio bwa na nducia uka kwiyobu kiyendeta osiabu akathia akaekwa buo na masaba kube 10 na wesa thino ingi bokewa uketiwa ambulance utwawe kwa ngundo ambulance yetu okesaiwa iba kosekana ambulance osangalia kwa mwene utwawe thino ngi wiba hospitali nikana wenda abu ukekalwa ndatika mbingi mwe patients ile ukekalabu kina saa monzo endie kuma kwacha vaindawa uyandike wothi chemistry na mekwandikia chemistry la mesi momene moma supply ya ndawa tani trasha lwa hospitali amnana umainge meuma musimo kita kukuitwa mundu alika hospitali mede landa woke la challenge of the chemist ko dio ndawa ni ukulia kwa ndawa binandeti utuwiete ndawa ile lizwa isina yetwa ku kila kingi no bwakiwo nwene ba ubaile kiwo chokwa thila wethana thina ukwa twenzi amitana kwizwa kwitwa kala pa twitho tukitanesa. Nataka kuambia governor juu ya hapa hospitali yetu ya hapa Ndonyo. Hiyo hospitali yetu ya hapa Ndonyo hakuna dawa
Ukienda huko hata hakuna kipimo, utaweza kupimwa ujulikane ni ugonjwa gani. Sasa tunaomba utuletee kipimo na utuletee dawa. Juu tukitaka kutibiwa huko, hakuna njia tutaweza tibiwa, juu hatujulikani ni ugonjwa gani unatibiwa. Lazima utumwe hospitali nyingine, uende ukapimwe ndio ukuje kutibiwa. Tunaomba utuletee kipimo na utuletee dawa. Twilika mutongo imathao nenekana timu wa aka Kenya wa muvila wa Mauvoo Harambee Starlets kwi umuthi nimatwaisia iseso ya kukota malenyu ya muthia kwiyumbanisya ithau na timu wa Indomitable Lionesses wa Cameroon na ithau na kana kwikatia tikiti wa kuthauka mathao ma kikombe cha Africa Women Cup of Nations ya mwaka wa 2024. Starlets makaondoka Kenya kuthi Yaounde Cameroon une saa 1:30 wa kioko na kuthauka ithau ya mukondo wambe wa gatano matuku 22 mwai huu. Tuko tayari, last batch wameingia leo. Huyo ni Dogo na Vivian Saka wamefika asubuhi. Saizi wameweza kujijumuisha na sisi na wamekuja wakiwa tayari. Yule ambaye hajaingia bado ni Inez, tunamtarajia anaingia na ndege ya mchana, so atakuwa kwa training yetu ya leo jioni. Tumejitayarisha sisi kama Kenya Women National Team, tunaenda kujisukuma sisi kivyetu. Tuko na players wale wako na tayari experience ya kucheza national team, wako na experience ya kucheza AFCON, wako na experience ya kucheza qualifiers, inatupatia a good edge. Kimimi naweza sema preparation iko sawa. Vile nimeona wachezaji nimefika, lakini wako juu wanacheza fiti, so naona preparation itakuwa sawa. Juu nilikuwa natamani pia ku represent nchi yangu. Unapata kule ni off season, wachezaji wanaenda kwa national team, sisi tunabaki tu kwa club level. So kimimi nimefurahia sana na naahidi wa Kenya tutawaangusha. Mtarajia tu positive answers na tunajituma. Tulijua tulicheza mara ya kwanza tukapoteza zote, na matumaini yetu tunaenda kama tutafute goli ya wewe alafu ya home, tunajua venye tunaifanya. Tumekuwa poa, tumekuwa tuna push hard ndio tukijua ile team tunaenda kuiface imekuwa active, so tulikuwa tunatrain tukijua tunaenda kumit ile team iko strong. Naweza sema coach amework hard kutrainisha, pia sisi tumejaribu kuwork hard. Those new faces wenye wametujoin walikuwa wanacheza huko mali walikuwa, so wametujoin tukiwa fit, pia wametujoin tunaona we are good. Aindi ni saa 4 na ndatika 13 ni muvea munono wa kwithwa watambanya na kwa ndatika isu miongo ena na ile cia Mauvoo ni wa Vilingi ni kwa chaino amanya maondo ala muno maketika va ile mbeta ni witwa ukamba na Kenya nzima ndi yonde ni muvea kwa ala twateria ni cia kwa ile Vilingi mevo andiki maito ma Mauvoo kuma isioni kipathukanio na indi Teresia Mwende ula waliula Mauvoo akwanzia ya meko nite ERASTUS kithuku NZOMO twithiane ila yingi tweki wayi kwa oyu tiwanesa na utuku wa kwaila.